Di dema 48 dimjimêran de bi sedema biryara 119 ya taybet bi bilindkirina nirxên sûtemeniyê du rojên cuda bi ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê re derbas bûn. Ku li gorî gotina wan di encama wê bilindkirinê de nirxên bêhtir ji 300 keresteyên xwarin, xorak û kelûpelan bilindtir dibûn. دفيجا بري سيطرة الأسعار ندبو أنا فيجا وفلتش بالنيجي نانكي قالنت أم 500 ورقي دكرن بري في قراري صبا أمينانكي ب1000 ورقي بكرن حفظ زاروكي مهنا از انسان کی شغیلم روزانه بلکی 5000 6000 4000 روزنا هيا روزنا نينا تمام يرو تعدل متي وافقا ملطيق ودركتيه وكمي وبلكي جم خراب درجي قرارها هناك از دبيجم دوقتك مناسب دهات كوفيد حظر ملط فقير دولار 3000 موسم دينا باران نينن بسرد قرارات تعسفي اشخاصنا ادبينم غلطه Roja çarşemê hevserokayetiya desteya rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser derencama nerazîbûn û xwepêşandanên li dijî biryara 119 civîneke neasayî darxist. Di civînê de biryara 123 hate standin ku biryara 119 hilweşandiye û nirxê hemû keresteyên sûtemeniyê dimînin wekeberî derketina biryara 119. Xanê pêşî ev wiha bûn derket wellahî me nikarî û benzîn 140 daha dagirta وما داغت ام مجبور بون ام سياري خو ناس سكنين ام مجبور بون شي دسلو daha هر شاسلو daha كريا مسيسي ام مجبورن بو بيصد بو بيصد عالم اسوار بون فاجين هناك عالم هني سينقلامي هرسوكي بين موظفين آسايشين محلي جلاني هناك شغله يوميه زحمتج عالمي ام ما سكني ما هو يا ابو اختي ولا والله امي يجيب سكنن بخدي ملت حمل بيشيا بس بيش دي بقراندن خدي وقو هم نهجا خرشيبو زيدي قوات عم تشيبو قال لك بو خدي ودزي تشيبا وهم تبي تشوي تشيبا زيدي قوات ما وي تشيبا انا وقت زبي مالي زارو كان برشيبن خدي زيد زيبكم عين جو اسايش متحبسيخن مشلوكن زبي مالك زارو كان برشيلي بخدي زيد زيبكم بس بيشتي بريارا قول غاندر والله مالا وانصد جاريا با Di heman roja ku biryara bilindkirina nirxên sûtemeniyê derket nerazîbûn û xwepêşandan li dijî biryarê li Qamişlo Girkêlekê Hesekê û Şeddadê hatin li darxistin. Dihate pêşbînîkirin ku hinek partiyên siyasî jî beşdariyê di xwepêşandanan de bikin. Lê hilweşandina biryara 119 bû sedema rawestandina wan çalakiyan ku armanca wan bi cih hat.